पाउसेद युम्पम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे नूरुल हसन हौदोखिबा स्टार्टअप ना कानाबा पिगदौरे खेड्रिगांव केंद्र की एमएलए सेक नूरुल हसन की लमजिंग मखादा हौखिबा खेड्रिगांव स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फेस 2022 ना मियोय क्यादा कानाबा पिगदौरे इलेक्शन ममांग एमएलए ना यूथ पॉलिसी दा वासकिबा नहासिंग दा एम्प्लॉयमेंट पिगनी हाइबा दो फुलफिल ओइनना बेसकी मसी पाइखतबने हारिबा खेड्रिगांव स्टार्टअप फेस 2022 असी सही असिगी एप्रिल 19 दा खेड्रिगांव वांगलेकाई खेड्रिगांव इम्फाल ईस्ट लिबा प्रिंसटन इंटरनेशनल स्कूल दा पांगथोकिबने लोइना थाजलखिबा फॉर्म सिंग खंगतुना ngasi स्कूल असिदा मियोसिंग अदुगी तौगदोरिबा बिजनेस सिंग अदुगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उठख्रे एरमसिगी मतंग स्टार्टअप स्कीम असिगी इंचार्ज जासिर खाना फोंदोखिबदा स्कीम असिगी फॉर्म सबमिशन की अनाउंसमेंट तौग्रबा मतुंगदा मियोय चामग हमफु मोक फॉर्म थाजिलखे मसिगी मनुंगदा मियोय हमफु प्रेजेंटेशन की कवे मसिदा मियोय कुंट्रा खंगतकनी हाइरि स्कीम असिगी मखादा स्टेज होम थौना खाइदोगे आइडिया स्टेज रिव्यू स्टेज अमदि स्किल स्टेज हाइना थमले ngasi lakliba miyoisingda idea stage da lakpan hena mi yami aire mana makata na phongdokibada masara work toraba revenue thotripa miyoisina idea stage da leiriba singdagi paisa chawna phangani loina revenue leijaraba singdana amuki hena chawi amadi business pakthok chawthok chaningba singna amuki hena paisa chawi haire loina scheme masida miyoy amadu palising yang kaidagi लाख मंगा फबो पीगदौरी मसिना सीजन खुदिंग के ओइन होगलक लिबा बिजनेस की मऊ अदो येगलगा फुखेना पैसा येलप याबगी फिबम द लेरे हाइरे खेड्रिगांव असिदा यामना टॉप टॉप मखल की आइडिया पुथोकपद नतना बिजनेस की मियोय क्या अमलेरमे मरम चाबसिंग असि असिगंपा असिदा सपोर्ट तौदुना एमएलए ना सिलिबा थरम मसिना खेड्रिगांव असिदा सही मंगादा सेटमेलो लोइना पाइबा मरिक महौक थोकना हिंबा ngamgane फॉर्म थाजिलपसिंग की मनुंगदा फर्नीचर फूड डिलीवरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बल्ब बैम्बू प्रोडक्ट अमदी बैटरी साबना चिंगबा क्या अमा यावरे असिंगबा मसागी कोना फुतोक्तुना सरमेलोन फागननबा अमदी इसा इसाना थबक पीबा हौरसे हाइके स्कीम असे सीजन मंगा थोकना सही मंगा असदा पाइगतकनी सीजन अहानबा असि लोरबा मतुंगदा सीजन अनिसुबगी दमकता मियामना सेम साबियो स्टार्टअप सीजन असिदा खलौदबा सिंगना माके बिजनेस अदो अमबक सेमदोक्तुना मरम चाबा मोंगदो होंगतुना मतकी स्कीम दा अमुखना थारकपा यागनी हाइना मांगना मियामगी पुनिंग सिंगसिलगले मखा तरक्फ अतोप पाउ अमदा साखथों गैस की ममल हेंगतुना लिसिंग अमगा चानी हेना लौखिबजे मियामबु सितबनी सीपीआई श्री नरेंद्र मोदी न पाइब लैंगाकसना पेट्रोलियम अमदि गैस की ममल था अमगी मनुंगदा अनिरक थोकना हेंगलकपदा हौजे हौजिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ममल हेंगतपा यारोय हाइदुना स्ट्राइक प्रोटेस्ट संगसिलगै था असिगी मनुंगदा थेंखांग अनिरक हना हेंगलकपा मणिपुर स्टेट काउंसिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया न सुंग्या याबा ngamloi aduga masema condemn tawfum thoki and fresh media ki khutang da phongdogle gas ki mamala si lupa yang kai hengatun lupa lising amaga sani taraga mari paisa marfudra yawan kre masema miyambo laira talan butan da gas sinaba tokle hanagi singkhar ga sak thonaro habaga samanare handak tha asigi manungda anirak hanai hengat pa mamal asina laira pa miyamdi hena awaba saifu nanglagani सिंग उ सिनबन मई थाब तोंगनब अमदि उमंग कन्नब ग्यास सिनब कन्न चथरगलिब चनर लोन असि मुथतलग मियामबो डिफ्रेस्ट्रेशन तहुनब अमदि उमंग कोकलग मई थाननब अमदि ऑक्सीजन पुथोक्सनब वासिंग पातंगन यांतननब सिनबा बीजेपी की थौसिनी आइना लवे मरबसना सीपीएन दलगा असिब मियामगी अमदि मलेम लेबाक असिगिदम खरा खनपम थोगी हाइबदो हाइबजु फोंथोक्सरी सीपीएन मणिपुर मफुं केदा सतुना पेट्रोलियम पोथोकी ममल हंथनब टैक्स कोकनब खोंग जंग चथदुना लागले अदब मियाम की दाबी असि करिसु थवoi वगोइदना चथरगलिब थौसिलाजी हकमले मरमदुना मियाम ग लोइदना खेना कनब खोंजंग चथरब याय आना सीपीआई की असिस्टेंट सेक्रेटरी एम जॉय कुमार न थादोरक चेरोल अमदा फंगदोरगले बीजेपी की एमएलए की मथकता करप्शन तौबगी चार्ज मणिपुर की डीजीपी न एफआईआर लौगटकदबनी एमपीसीसी हदक मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की पांगथोकिब मिखल थेंगनबद लुपा करोड़ करोड़ चंखे अन चीफ मिनिस्टर एनबीरेन मियाम तिन मफम अमदा हाइखिब अदुना मिखल अदुदा एसीआई न पीब नियम की वाकबद सेंजाउ थादकी हाबी खुदम चंगदम ओइबनिना मणिपुर पुलिस की डीजीपी न बीजेपी की एम्बुलेंस की मथकता करप्शन की चार्ज एफआईआर लौगटकदबनी आना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी न फंगदोखरे ngasi imphal ki bt road to leibo congress bapanda pangthokiba pawgi mifam amada MPCC की जनरल सेक्रेटरी पी शरद चंद्र ने हाइकिबदा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मियाम तिन बमफमदा मिखल लुपा करोड़ करोड़ चंकी हाइना फोंगना हाइकिबा सिन ताकपदी अनकी मिखल अदुदा बीजेपी ना माइ पाकना पसेल खावजाव थादकी हाइबसे मयक सेंग ताकले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ना पीबा रूल की मतुंगिना मिनिपमगी एक्सपेंडिचर असि लुपा
lakh kun gani pan dagi henba yaroi aibane senfam masidagi helabadi mirip adu mikil da mai pak tuna MLA orabasu disqualify tawgani haibane aduba se minister na phongdo ki wafam aduna BJP ki MLA weriba singna ECI na piriba mikal ge rule adu thugari haiba tagle maramadana BJP ki MLA sing asi ECI ki rule matungina disqualify tawfam thoge se minister ki wangang asi corruption chathai abigi sapchar ba khudam changdam amane maramadana corruption ki charge ta Manipur police ki DGP na FIR lokotuna makoi ki mathak da case file tawgadabani karigoma Manipur police na thabak paikhataba tarabadi MPC na Supreme Court ta chatuna batik chaba legal action lokotna ba thabak paikhat kani haike thangjingjing ki matang da me taraga marida miyam gi mifam pangthokna da lup kyana saruk jage ma mifam na warep lokre Manipur ki yelo furup singi yamna maru oiba laifam amani hana sahi lesing kya gi thawul tawduna sahi lesing kya da gi thawul tawdun laklaba thangjingjing da tampa ki miyosan sangbada koki chapsinge ayaba logadabani ana koki students organization ke SO henglem da hadak da thor kiba overall to ki mata da ngasi morang da organization singi oiba mifam ama pham da kumna khanaraba matungda laglaba me taraga mari ki nokthil pung ama taba matamda morang da miyam gi mifam ama pangthokna da bale na kre hari ngasi ayu pung taraga mathoi tabada ki pangthokpa ahokiba mifam asida kabui union Manipur kabui students union salai kan baluk kege morang kangleirung kan baluk kege morang kendra apun baluk ama the Federation of Home in Sarugake Nagalamorum the Sim Minister na asobo thodang logdona reserve forest ama the protected forest kanana bataba paket pahukre Manipur ki tampa ki district sing habadi Imphal West Imphal East Thawal Bishnupur Kakching sing mahum sing dalai riba reserve forest ama the protected forest sing kanana base minister en beren gi lusing makha da thaba paket pahure hari pause sina phangba pau ki patung inda se minister ki poktak makha da forest and environment department ama the settlement and land record department ka khusam duna committee on consolidation boundary of reserve forest and protected forest Manipur Gauba Amasem the reserve forest protected forest Samadi National Parks in Canada joint survey Tabak Kumang Southern Sanction Bangample Hari protected forest reserve forest Amadi National Parks in the Niamlan Fata Pishin to the Junkai Charge Lumbasing Forest Amazon settlement and land record department and in the Punda survey Satabat Lana Pada Pishin to the Junkai Sarampa Cameron Tenari Hari Sadhariva Sarviasi Kumjalising Amagasam Padhomfuda, Manipur Valley area the Lady Reserve Forest, protected forest of the National Parks in Puna Sarve Toke. Sarve Tokul were Pamatung the Masiman the Lana, Junkai Sazenba, Ingol Question, Bagit Tabak Satarapa, Loina Pata, Pisilamba Ado Masakang Page. Tabak Nauna Amok Pakalapani Hari. Pawasan High House Impal West, the Sikimanunta, Erosion Badaki Horaga says a hostel Pavada, Lady Reserve Forest and the protected forest in the Pata, Pisin the Junkai. Sajilamba Kagdok Pangamle. Langol Sing Kakta Pata Piraga Jum Saram Bagi case, Yankay Tenare. Harba case as the High Court of Manipur, Chataduna Lady Hare. Macedonia Infal is the Sikima from the Lady Reserve Forest, protected forest Kisarukta Pata, Pisan the Junkai Sajilamba Sing Kangdok Pagitabak Chatapaure. Harba Tabakasi Manipur Gitampaki district in Havadi, Tawal, Bishnupur, Kaxing the Singbama from Sintelariba, protected forest, reserve forest under the National Parks in the Lana Junkai Sajilamba Sing joint Charbiki Kampunan in Tina Titok to not Tatok Matunda. Reserve forest, protected forest under the National Parks in Canada Bagitabak, my phone Satabanga Blagani Hare. Border town Morege Lambi Sing Salak Sabagi Pivum the later. Tanofon Disiki Manung Channel Manipurgi, quite a gimmer over border town Morege. Lambi Gifiba, Asuki Matik Fatre, Matam Queen Manifu, like an assembly Sabi Bagitabak Satabita Bataki. Housing More border town Manung the labor, Lambi Sing Salak Sadram Yamna. Satok sa sinta chawna kudong chada pa mayong nare. Nurse ki award fa layna RIMS ki nursing halaw ripat thawdang sing thaganing ni Dr. Sanjib. Awang nung pugta masak thuk na layriba RIMS hospital da nurse ki award pa kaya layrabasu housing layriba RIMS hospital ki nursing halaw ripat thawdang si thaganing ni. Nursing asi RIMS ki unadi janglen saru gumbani anak hospital asi ki medical superintendent Dr. Sanjib Nefram na phongdokre. Ngas International Nurses Week RIMS Nurses Association na sintuna hospital asi ki campus da pangthokpa Tarum Magamari Lena Satagiba, Social Service Kitarumda, Wafam Basi Dr. Sanjib, Nefram Napongo Kivane. Atopapau, Amadana, Miyama number 4 Konana Fare, Kontraga Daruk Suba, Assam Rifles, Amati Sosanpur, District Police Ki or Sinalusingba, Combined Force Nagarang Bidang, Punta Tavam Madamda. Sosanpur District, Celsi Village, Saikota number 4 Konana Miyama Fare Ari. Heroin number 4 Soap Case, Konmaga Konana Farabam Asikimaming. Maglian Siam. PM Fu Saikun Gadito Apokwa, Sinsuan Kapkawe, Singat Subdivision Ki Manung Channel Iba, Suang Fu Felis Dagine. Makata na tiba kung pagkitabak sa tabada sel o inalupa, lising ama sa kunso pangbangam ke.
Faraba polamsing asika loina MUSC Suachanpur Police Station da ngarang khusinakre. Loina MUSC ki batakta FR number 69 clause 5 2022 CCP PSU S21 clause C29 NDNPSA ki makada case ama register tawthuna makata na thijin umjin bagi tabak chataba aure haire. Nupi ama thawri yalaga siramle. Imphal West District ki Lampel Police Station ki manung chanba langjing da leiba CRPF ki group center ki quarter ama ki manung da ngarang nungthil nupi ama thawri yalaga siramle. Bawgi likula man hai laikhidabi adu Haryana da ki haujingda group center adu da leiba suman sahi kuntra ga mari mapuroiba simple kawba mane. Laikhidabi ki haksang asi rims da postmortem examination tawraba matungda imam manung da sinakre. Sayaga sida ngarang nubi dampung tara makarum tabada Kangpokpi district ki Gamnom Saparmena Police Station ki manung chanba quantum khunda pumtharaba nupa amagi asi bhaksang phangle. Police ki paunhai quantum khulgi khulakpa ki manakta namthiba manap amasian badagi khunja sina yengbada jum adugi rujapam ka da pumtharaba haksang adu thengnar-pane. Khulakpa madi magi ibung manung di atopa mafam da laiki haksang adu police na lokalaga ngasi rims mokta thamkre. Amromda tha asigi hokiba amagi ayukta Imphal Turen ki sanjen thongma pada phangkiba pumtharaba nupa amagi haksang ngasi rimsta postmortem examination tawraba matungda unclaimed dead body wana dispose tawkre. Amromda Imphal Turen ki minuk thong mafa manakta lukiba sahi taraga humtoige nupa masa ama asi bhaksang wana phangle. Laikhidraba nupa masa adu note AOC ki Jomi Bila dagine. Nupa masa adu mamanapa sing gi ngasi ayupung taraga mathoi makharum tabada turelda irujabada khanghautana lokibane. Makatarakwa atopa pau amada fava ijat mangan bagi ponsi ki fatok pikre. Rajasthan ki Varan district da piklipinupi masa ama fava amasung namdon ijat mangan bagi damak special court ama namiyo ama ponsi ki fatok pikre ana police na ngasi phongtokre. Arabida content sing asigi markoi pau khara asinu pau tamjariba. Manipur local news YouTube channel asidagi yang biri pop pana mukwa sari channel asina tamda kanarabadi subscribe to bidribe sina subscribe to birmaloinana. Like and share to busuka amuna pramako amakana thagasari.